Pozdrav, dobar dan i dobrodošli na kanal Vladiša Stripovi. Danas prolistavamo nešto specijalno. Tekst predstavlja Moj zapad, izdanje od Colosseuma. Mislim da nijedan od drugih izdavača ovo nije objavio kod nas na našim prostorima. Pa da vidimo šta je ovo. Še ga nisam otvorio, pa ćemo zajedno da prelistavamo ovo po prvi put. Evo nas, pa da krenemo. Možda ovako stavimo. Možemo mi to sve uhvatiti ovom kamerom teško, ali možemo ovako malo pokazati. Ok, uredio Mauricio Colombo. Ovdje imamo informacije. Izdavači Colosseum i književna zajednica Vaso Pelagić. Glavni urednik Bojan Jakovljević. Februar 2026. godine, tiraž 300 primjeraka. Ovih teksta stvorio je Gianluigi Bunelli, a grafički realizovao Aurelio Galopini. Naslovna strana Claudio Villa. I prvo izdanje u Italiji, maj 2025. godine. Ovdje imamo predgovor. Dragi prijatelji. Ovo je pisao Davide Bonelli, to znači unuk osnivača. Pa da počnemo. Imamo teksta. Noćni oral, prvo pojavljivanje, tajanstveni totem, tekstova zbirka, prva serija, broj 1 septembar, daleke 1948. godine, naravno žuta košulja, crna marama farmerke. Neprijatelji Mephisto, El Muerto i svaka bitanka koja pokušava da se izvuče. Vješto barata svim vrstama vatrenog oružja. A šake djeluju kao tablete za spavanje. Alergičan na odmetnike ilustracija Claudio Villa. Zatim imamo tamo u Arizoni. Herojski duh. Flash Royale, mislim da je ovo isječak iz Carsonove prošlosti. Ovaj mu liči na kockara iz Carsonove prošlosti. Ovo je prvo pojavljivanje ovdje. Ovdje imamo agent broj 3 tajne službe Rangera. Tekst za pokret stavom. Dobro. Ok, da vidimo dalje. Kit Carson, stara Kamila, pakleni tip. Prvo pojavljivanje bio Mohikanac, otmičar. Prva serija, broj 13, decembar 1948. godine. Košao djelovinske kože sa resama, bradice brkove, pasoš sa 2 revolvera. Rukovanje oružjem odmah iza teksta. Uvijek spremna doskočica. A važne žalopojke, starac ko? Kad se upoznao mladi tekst je upravo pristupio Rangerima, Kit Carson i menjak čuvenog izđač koji je prešao legendu kroz brojne jeftine knjižice koje su romantizovali njegova djela, već je bio krupna zvjerka u nezavisnom korpusu branilaca zakona. Hladne glave. Da, ovo je sad naslovnica od Carsonove prošlosti. Idemo dalje, Kit Wheeler. Mali soko, sin noćnog orla. Da ima prvo pojavljivanje. Treća serija broj 1, maj 1951. godine.
Žuta košlja sa crvenom tkaninom. Isti kao kod njegovih prijatelja. Isti neprijatelj. Kakav otac, takav sin. Sin Orla, malo školu i mnogo iskustva. Dobio je potrebno za vrijeme razvoja ovog lika, to piše ovdje. Dobro, nećemo sad ovo čitati, to na video baš predugo trajao. Ostavit ćemo nešto i ako kupite knjigu, ovako ćemo samo da prelistamo i naravno sljedeći je Tiger Jack. Prvo pojavljivanje banda braće Dalton. Januar 1951. Kožna košulja. Mephisto, Don Liborio Torres, Miguel Cardenas. Ilustracija Giovanni Ticci. Brat crvene kože. Ovo je kao prvi susret, a mislim da ste već vidio, ja poznajem tebe. Navaho i te zovu noćni orao. Okay. Tigrova prošlost. Idemo zatim na negativce i naravno broj 1 je Mephisto, Steve Dickard, prvo pojavljivanje, broj 34, juni 1949. godine. Willie Dickard, Jama, Padma, Baron Samedi, Dumbo, majstor crne magije, Claudio Villa. Ok, najveći neprijatelj, nikada ne odustaje. Mephisto, kralj magije. Ovo sad imamo opis njegovih pojavljivanja. Tekst, ovo su neka prva pojavljivanja. Ovo zatim imamo prelijep crtež ovdje. Lilith. Broj 37, prvo pojavljivanje. Na prethodnoj ovoj stranici ilustracije Claudia Villi. Nezaboravna supruga. Da napomenem, ovo je bio poklon od prijatelja Nemanje sa 44. rođendan ove godine. Tako da, hvala još jednom. Ok, zatim imamo general Quantrill. Ko je general Quantrill? Sam sebe proglasio za generala, ponašao se kao da je svaka njegova radnja predodređena za vječnu slavu, nosi uniformu južnjačkog oficira i razvije harizmu vođe. U stvarnosti za njegove tobožnje pojemnute skrije se običajni štarija koja odlučila se obogati na najodvratniji način, prodajući oružje indijancima. Tekstova zbirka broj 12, jul 1955. Rođeni trgovac. Znači, ovo stari lika u Rijevoj Pini. Ovo mislim prvo pojavljivanje 48. 55. $5,000 nagrada. Najne sam pomislio da vredi mnogo više.
Ok, izgledava negativac ubijen. Zatim imamo ponovo saveznike, Debel i Jean, prvo pojavljivanje, broj 4, juni 1951. Građen poput medvjeda. Ovo je nešto iz zlatne serije, mislim da se sjećamo ovoga. Jedna velika budala. U pomoć Debel i Žane. I zato idemo još jednog saveznika, Montales iz mlađih dana. Prvo pojavljivanje, avgust 1949. godine. Brz na pištolju. A zavodljiv brk, dobro. Meksički amigo. Dijelim načevo mišljenje. Ovo je dobra epizoda, ovo sam pročitao u izdavanju Veselog četvrtka, Zvona San Rafaela. To je drugi strip, kako se prvi zove. Ok, šta ovdje imamo? Desperado postaje junak, obezbijediti mir, njegova misija, zatim imamo Crvena strijela. Avgust 1950. godine prvo pojavljivanje. Aurelio Galepini. On je bio Pogovca Sakem i njegov nasljednik. Prevranti dobrotvori. Ok, imamo Prokleti Dik. Prvo pojavljivanje iz dvije zastave, tekst broj 113, mart 1970. godine. A to je izašlo također od Koloseuma, on nisam još uvijek uzeo. On se pojavljuje poslije Zvona San Rafaela, dva gerilca, to sam čitao. Brat po oružje, južnjački crvene vaute, malo sutra. Texov glas. Ok, sljedeći imamo El Morisco. Prvo je pojavljivanje oktobar 1965. godine. Vrač iz Pilaresa. Ovaj video će biti malo duži. Vrijedi. Od Egipta do Meksika, ništa ga ne proši. Ima ovdje fino izdanje. Eusebio. To je sluga od El Morisca. 65. prvo pojavljivanje zajedno sa vi ste El Morisco. Zatim imamo Pat McRyan, prvo pojavljivanje 1957. godine. Zatim imamo ovdje naravno opis irske pesnice. Zatim idemo na još jednog neprijatelja. Jama, nesrećni Mefistov sin. Blackie Dickard. Čuj to, Blackie. Mefistov sin. Tekst broj 125, juli 1984. Dobro, posljednja nada pred smrt. Tex Wheeler. Ok, ovdje se Mephisto pojavljuje, pa mu prenosi znanje.
uprkos neuspjehu nikad ne odustaje. On je još uvijek živ, ali ipak odustao na kraju. Imamo mitlo, koje mitlo ne znamo. Čovjek zvijer, El Diablero, to je njegova sestra. Prvo pojavljivanje, tekst broj 135, januara 72. godine. Lijepa poput pavog anđela. Ljepotica i zvijer. Demon u suknji. I nakon toga ide Diablero. Tokom noći punog mjeseca stvorenje koje prirodi čapa ruko širi teror po Sijeri. 135. Okay. Noć je sad tvoja. Znači vještica Diablero. On se transformiše. Ruby Scott, ko je Ruby Scott? Tekst je poražen dvoboju. Poraz. Tekst broj 99, januar 69. godine. Modifikovana futurova. Ako se upotao za časnim protivnikom, debelo se promašao osobu. Najnepošteniji revolveraš. Da, ne vodi revolver. Ok, zatim imamo Cochise, Claudio Villa, a desno je Guillermo Leteri. Prvo pojavljivanje 1066. godine. Moj brat Cochise. Zatim imamo Manuela Guzman. Ne mogli znati sve likove. Tekst izlazi od 1948. godine. Da vidimo. Neprijatelji, tekst uver, znači neprijatelji. 53. prvo pojavljivanje. Skidate pogledom, a ubija svim ostalim. Smrtonosna vele posjednica. Ok. Zatim Zemaljac, sin zvijezda, 62. prvo pojavljivanje, lasersko oružje. Šta je to? Galopini, vanzemaljac na zemlji. Bio je vanzemaljac u tekstu, rudnik bokat gorijom. Evo ima neko elektronsko oružje. Kao u naučno-fantastičnom filmu. Nekada je ovo ikon, naravno vidimo prvi put. Zatim imamo Wang. Ovo je Claudio Villa, naravno, već da sad mogu da prepoznam njegov rad. A vrhovni vođa sekte Crnog zmaja. Možda i ovo ima od kosa, evo moram i ovo nabaviti. 1060. godine. Zmajeve kanče. Da vidimo, zatim imamo kapetan Crnobradi. Kapetan Drake. Tekst broj 154, august 1983. Satanska bradica. Neprijatelj Tex Willer.
Račun ostaje otvoren. Nakon toga Baron Samedi, da, ovo sam čitao, prvo pojavljivanje 1067. Ovo je bilo u zlatnoj seriji, tamo 661, 662. To je bilo zadnje pojavljivanje Mefista prije nego što je Veseli četvrtak objavio onaj broj 1, svoj broj 501 u italijanskoj numeraciji. A udah za čarupanje, Mefistovi ponovi, on je spasio Mefista iz ulice. I nakon toga imamo ovo, saveznica, Mefista i Jame, prvo pojavljivanje, 1067. Ima ovdje baš film da se čita i ovako će biti dugačak, ne možemo ovo čitati ovdje. Ovo je broj 501, ne, možda 502. Ovo je 502, čitao sam ove godine pa se sjećam. Da vidimo ovo ovdje. Ovdje imamo Jama i ovo. Vindex, koju, šta je Vindex? Prvo pojavljivanje, 1057. A ovdje naučnika. A ovdje koji misli na veliko. Neobjavljeni kajševi. I ponovo imamo Claudio Villa, naravno. Pogledajte ovo. Puno ovih bilo prelijepo izvući pa napravio neke postere. Jim Brandon, prvo pojavljivan 1951. godine. Prijatelj u crvenim mundirima. Da, to je to. Vjerovatno prvo pojavljivanje. Evo nam Zende, njih se sjećam iz zlatne serije. Prvo pojavljivanje 65. A vi sad vidite ovako, ali je nekad davno bio zabranjen san svakog ratnika. Mada, ovo je stari crtež, ovo je novi, ovo sam čitao nekad davno, ovo je ponovo pročitati, Zenda, to negdje tamo bio pred kraj zlatne serije, možda pišite koji broj tačno, da li ste čitao sa Zendom, šta da radi majko? Da, to je novo. Satanija, ovo je imena umjetničkog, prvo pojavljivanje 1950. godine. Vodi bandu Desperados, nešto opasna. Žena s dva lica za napad na rudnik. Dva lica za pljačku. Ovdje pljačka novčanike, a ovdje krade vaša srca. Ok, Lefty Potrero, ko je on? 66. godine. Shanghai Kelly, kineska sekta. Aurelio Galpini. Ajmo dalje. Esmeralda, prvo pojavljivanje 65. godine. Blago iz hrana, ne smije da padne ruke nevjernika. Apache Kid.
Ovo je neki pravi lik. Rođen 1860. godine. Prvo pojavljivanje 74. godine. Pobunjenik s mnogo imena. Aupe Velasco, prvo pojavljivanje 1950. godine. Tex Silver, Montalvo, saveznici, Galep, ova ilustracija. Lagano se približavamo kraju s hrabrošću i strašću. Okay. Gospodar Ambisa. Tekst broj 102, april 1966. godine. Mislim da to ima ima to ko sam. A jes, sjećam se ovoga. Mislim da sam da očitao. Willie Dicker, prvo pojavljivanje 1949. godine. Mislim da je zadnje pojavljivanje tamo 504, broj 4, veselog četvrtka. Đavolova sestra. Evo ovdje imamo, kad je se tek sjeća. Pogledajte ove naslovnice. Ovo je bila naslovnica mladog teksta. Imamo Mephisto špijun. Ovo je Mephisto prije nego što je došao do pravih moći. Samo je iluzionista koji živi od prevara. Zasad. Mauricio Dotti ovo nacrtao. Dobro. Špijun i trikovu. Znači imamo čak dva Mefista ovdje. Iluzionistu i satanistu. Pa sad imamo i ovaj broj 1. Sjajna naslovnica mladog teksta, Tex Silver. Opet 48. Tex odmetnik. Ovo je prije nego što je postao Ranger. Ovo je naravno mladi Tex. $300. Wanted. Noćni orao. Noćni orao. Znači imamo prvo pojavljivanje 1950. To je kad se obuče ovako, a pa dobro. Jedini saken bijele kože u istoriji divljeg zapada. Junak između dva svijeta. Sjedim na dvije stolce. Pogledajte ove naslovne. Wow. Ne znam da li je ovo nekog stripa, ovo izgleda odlično. Pun mjesec, noćni orao, ovamo je Kit Carson. Na ovoj prethodnoj stranici ilustracije Klaudije Vile. Tekst na velikom sjeveru. 51. godine. Sad ga već pretjeruju. Četvrti tekst. Stari tekst, mladi tekst. Pa onda noćni orao. Isto dobar crtež ovdje. Čovjek kostor. Aj, prejaks. 59. godine.
Dobro, ne znam što sad su bacili čovjeka Kostora. Pa to je bilo u jednoj epizodi, jel? Zlatna serija. 912, 913. I na kraju, konačno imamo nekog drugog da nije tekst. El Muerto, prvo pojavljivanje 1976. godine, užasno spaljeno lice. Jason Ducoux, 1996. po okolju Red Hill, konačno se sjed ubaca nekog malo novijeg. Mislim, bilo bolje da su baca više ovako i negativaca, nek što su baca čovjeka Kostora. Ajde, stari tekst, mladi tekst, noćni oral i čovjek Kostor. Okrutniji od vuka. Bijeli oblak, pogovca Siuksa. Tekst broj 359 septembra 1990. godine. Onda bio u zlatnoj seriji. Ratnik bez mira. Bljedoliki govoruje račastim jezikom, da. Neizbježan kraj. Pedro Cobra Galindez, 1991. Tekst 366. Saveznici neprijatelji isti. Lažni heroj. I imamo Colorado Bell. Tekst broj 538. 539. Ovo isto dva dobra, veoma dobra stripa. Revetki. Broj 607. Polucrvene. I evo ga, Crni tigar, konačno. Možda Crni tigar mogu da bude ubačen malo ranije. Tekst broj 382, juli 1992. godine. Imamo to još uvijek i onaj broj 1 od ono biješe Maverick, Crni tigar. Iz Malezije sa bijesom. Ovo isto bilo neki strip, pretpostavljam. Ovo je iz te epizode Crni tigar. I imamo Jack Thunder. Tekst broj 463, maj 1999. godine, ovo nisam čitao. Slijep je. I to je to, Jack Thunder je zadnji. Tekst na velikom sjeveru, čovjek Kostor. Mislim da je to zaista bilo nepotrebno. Da bolje su bacili nekog drugog saveznika ili neprijatelja.
A šta je tu je? I ovako je lijepo urađeno. Imamo isto ovu sliku kao na početku. I to je to. Prelistali smo. Pišite u komentarima šta mislite o ovom izdanju, da li ćete možda da ga kupite ako ste u prilici, pretplatite se na kanal, naravno lajkajte video, čitajte stripove. I veliki pozdrav do sljedećeg gledanja.